One, two, one, two. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Masya Allah, ada Umi udah pulang. Yuk, masuk yuk. Akhirnya mandi ah. Ada nggak mandi? Oh iya, tadi ada teman-teman ke lapangan. Pergi dulu deh. Oh ya udah. Ada nggak mandi dulu? Nggak ada, ditungguin teman-teman. Dadah Umi. Ada. Ini kok Si A B C sampai Z. Si A B C sampai. Hai. Kok kamu telat banget sih datangnya? Lupa tahu. Udah kita main yuk. Ada sebuah cerita yang macam-macam. Kalian cium bau sesuatu nggak? Iya nih, kayak bau lembab asam ketiak gitu nggak sih? Iya, dari mana ya? Kalian liatin apa sih? Kamu nggak mandi ya? Oh my god, bro. Oh, hell. Nggak mandi. Umi, Tadi diajak teman-teman. Anda Umi bilang mandi dulu. And that's, ladies and gentlemen, a short clip about cases of body odor that we often encounter in everyday situation. But the real question is, what is body odor exactly? Why does it happen? How to prevent it? So, body odor can occur due to sweat, germs, and bacteria in the body. Usually the smells appears if you don't shower or if you're just too lazy to change into your clean clothes. Therefore, the way to overcome this is that we have to shower diligently, change into clean clothes, and use deodorant so that our bodies will smell like flowers 24/7. Period. في إسلام النظافة هو المهمة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نكون نظيفا وحفيظا لبداننا كي لا تزار الحروة من نفسنا فلذلك يجب علينا أن نحفظ نظافة أبداننا لتحقيق مرضاة الله تعالى وغيرنا. Al-Ghazali juga menyebutkan hadis lain dalam buku Rahasia Bersuci yang diterjemahkan oleh Fuad Nawawi. Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "At-tuhuru nisful iman." Artinya, kesucian adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi, teman-teman harus selalu jaga kebersihan badan kita ya, karena kebersihan sebagian dari